Yotono Khulumkha ni channel Nora ni channel subscribe kalaya Khulumkha subscribe kalai ang tabo ketal job advertisement online information related videos na monorong ni bagai angkai phaidi tini te kisa ketal job advertisement nai na omo nahar jangnai government of Tripura nai ko director of animal resource development PN complex Agartala Gangkai amo ikoponi phone number te email rezakha gangkai amo naidi working interview ngai gangka ora tam sajaka naidi amo working interview ngai kasha post young professional ngai Department of Animal Resource of Development of Tripura amo 13 tarik ngai gangkai naidi bojaga ngai conference hall state DI laboratory obinogoro bojaga iko naidi isen oro post tongnai kaisa no naidi young professional ni bagai oro graduation in BB science and AHO khlajak kai ngai tai desirable qualification oro sajaka processing MB science in beti microbiology amon rezaka tai preference will be given preference rezanga je MB science in biology ho khlajak kai tai je computer basic manai borno tebo preference rejangnai oro saka angkai per month of 25,000 ka rejangnai angkai oboni bagai naidi terms and condition borok tamurka oro number 1 sajaka naidi minimum age angkai 21 years relaxation for women ST relaxation rejangnai jotono no angkai oro taitam important tong gangkai o jaga o number 2 gangkai naidi omo no TDA official omo tonang lagasa gangkai oro tamsa kuroi important point oro asa kuroi gangkai boni website rejakha oro application format angri rona and description link ko gangkai je qualification tongnai je qualification tongnai je interested tongnai candidate borok apply khlai di ko o graduation tongnai omo tranjangnai young professional iko naidi omo interview date ngai 13/1/2022 omo director of animal resource development ni bkhaktai angkai norok je candidate qualification tongnai interested tongnai borok ta apply khlai di angkai tamung no o video no share khlai di je candidate interested tongnai ayakai qualification tongnai borok no angkai norok ani channel no subscribe khlaya kongkangkai subscribe khlai di angte bo ketal job advertisement te online information related videos na norok ni bagai angkai tini ni bagai amsung nong sito jotono no Hambai